Ole hi voizan foxonal so lo thlirtu hai popo masan foxonal bingin chibai ka hungbuk cheu voizan hin Hmar Martyrs Organizing Board martopa inthoka ei secretary chal laimek tlangwal alan Famhoite inpawlpuina nei dingin hun nei hangsima a hun in tep takkara hun ami hang buotsai pek leiin lom thuai thila ei so a dingin tlangwal alan Famhoite ei lom lutane ei hun masating taka zona izukin dan numa inpawlpuina thangwal lan Famhoite ama tuta secretary chel meklahin martop hungin trandan takhi mithil fi pek sin lai no ma chun tuta martop tam fe lai mekhi kum khata tam khata kuming zadi maniti hi myang thil fi pek sin lai no mani amasa fox zonal haiin hiang funtra lom takel in pol hlawkna anong buotsai hi lom katia I equation kha hang don nga lang martop ai ti hi Hmar Martyrs Organizing Board tina nia ahung in trandan chu hiang hine Hmar People's Convention Movement le Martyrs Day hin zomna ne ya Hmar People's Convention HPC movement le in zoma lo su khai ri trani haiin November ni som pa hi sangkha ku som ku paru khan pol an hung in tina namsan tu pol in tin an ni chun sangkha ku som ku paru kain thokin trophy daman hung organize a hun kar laka lem chu kumtin lem chu an zom par no achang chu a trophy hi chol chang khaman dei amiruk chu hunung fe pe len hung tho som pe ya chu ta ka chun nam dang dang meitei dam state dang ami dam an hung thang ta pe ya hi trophy hi mi hri thlo hung ni ta pe ya amiruk chu anam anga hang suklarang tho tak tak ding khan rule jam thahnemngaina hamsan tu pol haiin din ani leiin marin pui hnuya affiliated ani boxi no sumle pai financial source ti hai buina harsan na tam takanung na ya amirok chu inpui agenda hang thunlu ding khan anni hi atiang an affiliated body ni si no leiin HYA jena headquarter an hungin thuna HYA chun an thil rotnan hungin thun chu sang ni pangahan sang ni som pangahan marin pui 8 assembly agenda lo put luta chu ta kai thokin marin puin Hmar Martyrs Organizing Board martop ai ti hi ahung in tin ta namsan tu pol hainan hung pek so nga chu zon marin pui da lin lemin ahung in tin ta pe ya chu hung in tran dan ania chu ta ka chun Hmar Martyrs Organizing Board hi tram ni ding in sim photania tu kum hi atram ni na tram top kum mani sang ni som paruk le som ni pasari ading ania chu tu kum hi tram top kum mani lo mom khobel chu Hmar Martyrs Organizing Board ma chun Hmar Retani Association hai kha de hai sin la khom marin pui chun official taka recognize na tina ni chumo recognize ngam lo mo me tuta tram masatak la ni amo tram masatak na nya an le office bearer hai ching the win imijuk thil thai di ma tuta office chal tu me kha hi martop office bearer eti chairman hi pulal vulin marana vice chairman chu pulal hriet Famhoite chun secretary chu kei alan Famhoite kana assistant secretary chu pulal ramoi marana finance secretary pu joseph lal mathuyana chun treasurer he pulal rin moi ni chun secretary information and publicity in pathumai na ya pu je free sai mangana thangwal LRS purulte chun pu pinga burilani chun match commissioner ai nei no ka football team panga mo phutubik chu pu wanlal ru zote na chun thangwal than khum chun pu isak singsun le pu lalrem pui haiin na committee member ai nei no ka chu pari lai na ya pu ru chung hnung ru ngul pu ramsan lin pu lalro thlung pu simpu pu richard laltran puya pu ai samson pu thang chui lo pu lalru lin tu lian chun advisor ai nei no ka pali lai chungai chu upalal dolin varte pual bat thang thasim chun pu lalram lin darngon le pu doctor thin kogin f tu lai ni chunghai chu office bearer le committee members advisor le match commissioner ai nei hai chun le lo mom khobel ai juk ngai thla ka ai juk khi dan thok chun
Sangwal alan Famhoite nang khom tu hin SES HYA General Headquarter chel lai mek inya Martopa Secretary chela chun President Pulal Vulin khom Hmar Martyrs Association President ni lai mek ni nei zu khrita khang ting pang khan in sin le an ko lai na buina dam zeu zeu thein in hritam sin arik taluin ni hritam buina zeu zeu tilla chang chu organization active the HYA ni na pawimaw chel khomai ni boka achang Martyrs trophy ang thlan tak tak chu athla thatel thlan hiang dang hi ina khombu famhan lo hi len hin ang thlana sumjong ahungaya lekha sim sem su khai le thil ngai tu ding he tam thai a program in dun dan ding le hi hunan tu tum chief guest in a coding functional president a coding guest of honor in a coding ti hai ngai tu khomangai laka infalting dam thlan jing atula chu kar laka hitting tui thapai hin achang chu joint headquarter khong ma sin lai chwaya headquarter hin hun tlun chang oma hang han si ni that ni thlan na ding hi ahung deunu nuka Martyrs trophy le thlang jing lai khomin thi sen pe ngai da hung oma khang hun khan khun chu spare team an tak HYA khom thlan atula hang han thlan kop vum khong ngai achang chu sol ve thei khopel Sangwal lai ta ding lem chun chu hun harsa takani ding an themoi ta ding chun chu achang chu vui thak ve thei khopel lomo me ai zona adda ta ding in feno kai ta Martopa tu hin secretary ichel me ka secretary ini na angin nang imi mal taka harsat na khom itung zeu zeu renga uma I harsat na ha hi milaya zukin zot vong khom in hoi chino nga ta miruk cho harsat na hloma zong dam imi hang hil bek thai chun lo uma ta chuba ka chun martop ang zong khoma harsat na in tuk nge renga chung hai khom cho mizu khil sa pek thai chun cho lom lenga ke mani harsat na hang thil rakhin tharung khom uma amiruk cho harsat na hi chu eitu mi malle apol board khomai tu na sabe khapela harsat na lin taka kan tu nya ka hi pakhat chu Hmar top hin organization anga hi sum nation nen no atrophy le prize money hai kham hi hung in sang deu dewa kumtin first prize hi nui khat lak khat hung ni ta second prize hi singa hung ni ta hi le seng so mangru arrangement thona le thlan kun le in kim aneu neu hi atam laka chung hai le sum jong hing ngai laka kuta no na chun nam sunga min phal mi thlongai hai hi ei do no laka kut do jukti emila kut do ang chu ani tak ei van hin ei va request laka himbi poisa van hi inzak oma hi harsa be laka ne achang chu ei min phal dewa ai ring hai nei ti ang be kan lo pek no chang no ka an lo in hik zong no mani khang harsa na pol puin kan tu chu ni deu taka chun eng thlan tak chun chu sung le ku hai le khom hin nga thakhat wang hi en hu be no en bi be no chang chum hing hai khom hi achang chu sol chu ma mi ruk chu nam ta ding ai thona spirit da khanai cheng phot khan chu khang harsat nai tu khai kha chu in khamani no kati ne ke chun in bek na ro pui khopela he harsat na chidang dang min tu kai renga chung sa khom chun hi chan hi ai thung thei ni nei hang ta no khopel zona mi hung dan chu hin ai ado ta ding en juk fe no kai te tu ta I juk khrilang khan martop in harsat na tu chu alin pataka chu sum ting pang ni ding nei juk ringa martop hin sum ingkinam alak lu da sum nar hi inganga manei ti hi martop hin voizan hin mizu khril bek thaila no ma sum nar ti ema thataka sum nar nei chu ringa no miruk chu voisun chena ai la fena sum hi ingkinam alak lu ti le sum hung lu dan hai ti veli imizu khril bek thai chun voizan nei chu kin dan nok chene martop hin sum lak lu dan chu mimal thathem ngai le thlomai hai zar lan ni ria chu sumnar ti ding tak hin inkhom stable dewa sumnar sarkar ai tok dam khanga fan hu na tak tak lo no
hmar inpui puina in tukum chu hmar khutina tuitha phai bi sunga hmar khutina in tin somnga pe ya dol ami phal pe ka chu sumde pai tingai na lin takana chu chel ba ka tuitha phai sunga hmar in chungna in school lin deu deu ei hau ve ta chung hai khom chei thlok boka khang chi khang mi thlongai khang ei school nei hai dam le achang ei mle nei sun hai dam ei zu thloka khang mi thang puina hai jar lei liu in ei la fe thei ram chuni an le tu ta izuk khrilna in thap chun I intina somnga dol ding ti kha ni nei zuk hrita kha I mipui ting tin la ei dol na tinga hain thokin response ahung tha thawam don na tha thawam a tha thawa amiruk chu tu chen hin alan loi kim zan no a dol da na san chu hmar khu hai ko me hong lin ve ta pe ya hmar kha choi chung no khan zuk dol vong le nam amata sa hong ni vong kha an ni chung no lai khan khalai a dol tu hai kham har san nan tu lai hin hong chu hong loi me ka la hong loi kim vong chei ring chu I kazukin don ching num pakhata chu tu ta paisa dol ding ai ti kha I Charchanpur district sung ani an lo le Manipur sunga ding amani khalai kha ching deun I zuk khril thei dim paisa ai dol tak hi abik takin tuitha phai la hi ni deu taka tuitha phai ba ka infal ting pang khom ai dol boka chun tuitha phai le hilai kar hladeu met ni sin la khom lang za le tui ring hai khom ai laksa boka khuting hmar bi le bangai ting pang chu ai la tu chen chu chung lom nom chun ai la thosi non in ni khuting khu chu chun school high khom iman za tai nei ta school tha tak takal khang hai khom khai dol ti thu hai tu khanai zuk hrita khang hai to khan beisei ang ahung lut phak thawam beisei ang ho tila ei ngian zat tak ang lo no chu hung lut no chu beisei ang chu ni thaw ani an ni hai an mi san na hi hmar han thil events dang khomai organizer te nei thok hai ni lai hin an thona sa thaya an chung khom ei lo me mani dan chu tu chen chu hmar top chun sum nar mumal takel in na tlak tak ala nei no tina nya mo apui pui tu Hmar Martyrs Organizing Board haiin Hmar Martyrs Day ein ser ding zat hin hlana la zong form sin chu intho chu alani tak chu mo erosion lom ome tu hin to ta ding in fe som nok pe ta le hi tu kum khom Martyrs Day chu ein ser ding chu ani nok tange ya mar top hai malak nei chulein zom chun kum dangai lo nei lak ang bokin Hmar Martyrs Trophy football tournament ein khel me ka cycle khel mula mipui khom en tu tam takan laka mipui hrita hlote ni neng rita tournament tu kum sang ni som pasari leiin zom hin harsat na dam tam chinam alin dam bi khil ding harsat na hlunga tam ti so ka chukin dan nom cha chu ba ka chun tu kuma kum sang ni som pasari ei Hmar Martyrs Trophy football tournament ei nei me khi nikum le danglam na ingangam anei ti cho misokrel pek nok la ka chukin dan chen harsat nai ti chuna no thei no hiang events lin organize amei no boka danglam nai ti chun chu danglam na cha tam kher tu kum chu ni dang opening ceremony ti hai hin mi puin kha phar laka amiruk chu tu kum chu opening ai to kin feel sip khana nungum tan tangala mi pui dan chu mi pui hrita hlota mi pui dit sak ahong lo ve ta tina ni sumo ahong lo ta pe ya en tu mi pui khom hi ei thanem thei hi lamsira traffic ti hai khom hi hin abui nuka chun tu khamin SP ting pangom le khai pe ka traffic khai kam en kai pek ding hi le tu hin ei thwa mi puilu sakal ho ta le hin adang lam pe chu an ta no mani ka tia kai lomom khopel mi pui hrit ang lo ta pa ya ho to hai rim na jaren harsat na ti kha abot ting pangai thok buina dam to kum hril tham tam a player sai manian no le fan sai so live la buina sim tiang zong dam tu chena zu khang buina choi la tu khri na lin tham ti ting pang chu buina ne ndo a chang chu ei tiang in hmar top hi chung taka poisa hau ani no ei phak ang tok pe le mai tol tung pe da ni zirin
referee da mai manga referee mangai Chochampu District Sport Association mi haiin ni leiin hinga hinal ming thopekin achang chu mi hrim chu ei phang kim no chang sul chang an lo ne ya thil goal an lo thuna an nol I man lai fall an lo pek na an mu thel dam ei khang dam lo ma khang leiin zoma achang player hai lung oi no na botan hong thlung ne le khang lu chu atam ana chu alin tham tia chu buina mem khop chu tu chen chu lo shi chunga le khang lu thai chu mar topin thatakin rel fel pe thei ti na le chu mo tu chen a buina ril zom ding no le chun chu tu chen a chu hing hin le khang lu thai kha ai hang ena an lung oi non hai kha don thla ka hitia then kha kha an huna da mai va pana in lung oi non hai ti hai ei wangai thak pe ka thaya nge ngai tua amiruk chu 80 tamen judge decision ka final decision na ai pung ta si lein abulin manager meeting in le hai khomai sil sa wanga na team manager hai khalai khan ai referee mang hanan lo suk sul aman tho tham an thi son la kha chu ai pompuel la kani lo mo me tu hin adota phenok nga lai ta May 16 Martyrs Day tu kum khom pui thu le ursun taka in serdingin ma elap mek ni nei thita bot ting thlan na hai le May 16 chu ka thar la hung ta bot haiin program khom in lo dung lo taring o mai suk fel ta khom dinga uma tulein zom chun Martyrs Day 2017 ai mang dan ding a tham pui deu lek tu ko ma mi waizan in isuk thil lang thei dim chu tu kum hin pathin zarin a chief guest ding hian thol khopela Dr. MC Mary Com 5-time world boxing champion le MP Razia Sabani lai mek he chief guest ding in ai feel na chu remtia hung ding khaman thil boka te chun guest of honor ding in pulet pa hakip minister IFCD le YS khom remtia chun functional president ding in Dr. Chalton ni namo MLA ti peimuk le chief host ding in Dr. Lalukhum former director Rims so khom cho remti boka chun item si kumdanga ngai lo gun salute gun salute le condolence salute di dim hyang chi NCC Raiban unit ha koma an hungin ya khom long tho bokan ta chun return ha koma tho ngan ta chun HMARTOB ting pang le HYA hai khoma tho ngan ta chun namtum tuma mi meitei thang tan ti an la mang chi khang chi hong tho bokan ta chun kom hai khom hungan ta chun thado cookie student union hai khom thang bokan ta chun nam sunga la sak thim tak hai khom filan nia chungvel chunani tuta tuma en bu sei dan deu thlang pui le a program suk entertain tu ding deu ai sim ha chu ai chief guesting kha ai zuk sita Dr. MC Mary Com mai ta mo ama ka MP Razia Sabani lai mek khomani boka ama in thokhan beisei deu da mai na yaming ang thilam ama hin ami hung hon pek ding ting ai chief guest in hung thang thai ni tin chu ama in thokhin ing thilam beisei nei deu lek ai na yam tu ta hung ding le zamin ama hi sport ting panga khovial shit lo hung nia so chang bokin MP ni ta boka MP fana thokin thil tho thai khom na nei ring ei boka so hung hun memorandum hai lo pe gai tu ma chu taka chun ingtinam ai ni nam sunga thalai hai in film na khovial ting panga ma som pe theina ding tin gallery hai da mingtinam khang chi thalai hai ta ding in le sai kot mun khom Martyrs Day manghin mun hi afu be no hing huna gallery fila ding da mingtinam hang yen reng la ti chu lung re la uma ingai kom hi lekha ei lo pek tum chu ni hung ngei ding ti chu ama in thokai confirm an no chu ta ai chief guest ding chu ama thok thi chu confirm no na so apia pa an thokin a velin kanin phone tira kumdang khom khan feel chulo ni lap amirok chu kuting Bangalore ting dam hi boxing le zomin khang khan buina dangan ne ya khang khan hung thei lo na uma tu kum chu kum top tinga thokin kum no kan program dinga chu kum top tinga thokin milong hilokin la ti khan nikumai tok dei khan le khai lo pek ta chu tu kum chu
hong thul ngun ta tho le khala ma ka man thla hong deu ma de hong nge ka ti ti chu an team na chani ma tu kum chu hong nge ei beisei ang daw ni chu mo chu dan chu kum dang khom ei lo beisei ta hlaka chu ami ruk chu ma program ting pang alo bit deu lek leiin alo hung thei no ti thu chau le mani chu mo lo mo me ei zona adota adingin sunjam no kai ta hi martyrs trophy le martyrs day hi ei tho talak lo thilania thil thano khomani no thil thatakani ei lan ser pe khomri no ma amiruk chu khovel hung changka nga mason na hai khom na satake na hung umpe ya financial involvement an sang le ti hi jing boka leiin zom hin ei sumhar san na hai popo chu ei hit lai jing in kum la hung umpe dinga hin hine ka thalem le funding mumal lem nei theidan lampui dim ani nge suktop chi chuni na kumtin hina hludeu dewa mi khaman hungai hludeu dewan hung hrit lar pe nia amirok chu financial involvement in sang deu sia hilai hin tin tak mani tu ta unau tang khol hain an tho north east tamchon trophy tho ang dewa sponsor tu ding tha ei zong ve pat chungai ta chun kum lahung pe ding te hin pathin zarai dama tu kum khom hi kuting Mizoram sarkar le SPCD khomin big na nei meka eta hen Silung Hills Council hai pui thlinga man implement vatani chun chu council budget a khom chun hiang Martyrs Day hmang na le zoma movement nei na le zoma hung suk Martyrs Day hai hin budget dam anung chu sa thai chun chung hai khom chun chu myung sok jang hai pe ta nga ta chu ani no chun chu tu re chun chu tu dai bui lang bok khanai bui na pe chu le ding kum tina poisa dol le zong chok form kha la hong ni pe ding ani an le chu leiin zom chun funding mumal tak ai nei thena ding hen imani ngai dan da ma mani an no le in ron na da ma lo ta reng reng am hing ne ka funding thalem tu hai mani chung hai chu wa beisei deu lek da mai lo nei ta hlak khrim hrimam ni khat lai khan mi thim khuting tui pui ral tinga kum som lai lo ta chu pa hom chun advice hai poi nam dang chu ni chu pa hom chun ei Martyrs trophy le zom hin ami thanema mi ngai pui me ma advice hai khom me pe ka voi khat consultative meeting mi ko in la ke khom la khel sa ngai ta tin a khil boka chu nei ni khom ma hingang poisa tinam fan hu dan ding ha chu na sat tak nei ngai twa masa kom khan committee nei nung tak hai kom khan bodai tokin ngai dan hai kan hang hril langa intina mani Martyrs trophy trust yang dewin Martyrs trust yang hin thoin la bank account hongin la hingang hin mi patron member dam leiin la mi house deu hing poisa hai hi investment dam thoin la supungin la intinam ti hai kom chu hril langen oma sungai khom chu hmabak hmalatu ding pe chu alani ne matinga lo mo me tu hin ei zona adota dingin sunjam no kai ta Martyrs Day hi kum som ni pasari laizat ei lawin ser ta dingani tu hin Martyrs Day ei mang na san ta Martyrs ei ti hai hi ching dewa hril amani annol suklang thaidan lampui hi dim Martyrs 80 tak nam ta dinga Martyrs 80 tak hi tu chena hin tu hai hi man na ingchara ma hu ma ti hi zuk hrilang el thei alani hri no ami ruk chu nam sandinga hringna hlutak lo chan thai po pu kha lan hum tir phot hrin la tu ta Martyrs Day huin tran na SPC movement le hnung pe hin hringna hlutak tak chan khom num pe hing hai hi tu hai chena mana tu mana ti chu apol sunga thui tu hai hung su felding cha la silem phodin la chun la fel ringa te asan chu tu ta mi hi tam takin an thil ta laka tu lai mi khom bengvar tam tak kai ta leiin zom hin Martyrs sei ti hai tak hi ching dewa hil la khom alo ngai no ni inan langa how to hai ma hung lak thei ba ding ani chun chu lom ma hlia ngai ne tu hin ei zona adota dingin fezom nok pe ta Martyrs Day mang lak me khi Mizorama mar haiin ei movement le zama hungin irsu ni nei khi ta hi lein zomin Martyrs Day ein ser lakhin Mizorama ei demand
ai tidim Mizoramai movement so Martyrs Day in serhin ngong anein iritam ani nge tu ta Martyrs Day in serhin Mizoram movement le zoma hong ir su kan ya thang thar lai na sa takin hong ane ya anei me ka la nei pe bo kata chun tu ta in big na Mizoram sarkar le in big na fe mek le zom khom hin hi in don na poimo tak hi along don le dinga hei si phot le mai te ya sen lo me tu hin ai zona atota fe zom no kai ta hi martop tu hin chu Martyrs Day hai hi ein ser hai martop malakna ne hin ser pe ta dinga nya martop pala uparak no chu martop malakna hung ne pe ta dinga nya tu hin ringdana chun chu an le I martop hi mipui thlop a hlo thawin hi tam martop le mipui in ka hi ingang chimana angin mun hi izukril thei dim pathin zarin mipui support chei hong hlo ta pe ya ai hlo tan me ka ami ruk chu I sumle pai ting pang hin du tu sam chun support chu ei la hlo no mi ruk chu engin hun hai alan chen la khom ninga ta I asumle puna support ei hlo be be no khoma hi ani Martyrs Day 16 May ani be khin chu flag ei sim hai man hlom tak tak ai zor hai kha I mani tu zon seng hai pasal tra famlo chang ta hai sun na in lo khai hai sin la chu chu sumle pai ting pangan mi support no khoma chu chu ting pang chun an mi support na ngai thei ninga te moral support chu ai dong tha thau ani chu mo ai dana thok chun lo mo me adata fenok ngai ta Martyrs Day football tournament he Martyrs Day leng zamain khel ania mipui anin nika thakoma thle a chulai jing chun anam binga hil ram chang denga voizan hin zup ngai in la Hmar Martyrs Day ani ang khrimin mar football players hai promote tumna lungrela dama lakrim hrimam tu he hin chu mar players hai ngor promote tumna along shri la mar mi rang hai martyrs hai hri jing na dinga buotsai hi trophy hin organizer sai chu alungril ala concentrate phota tu ta ai sel le ai li khai anglom long chu da thuk no sin la khom Manipur sunga ding chun state level tia hin apui pol le mi ngai sak hlo le ma ting ma son pe pol a hong ni ta mi ngai da da hlo chu chun team tha nei tumin an beisei nga tu kham hi chu ta ka chun player ha hi mi chi ran an la ve nam dang khom an la ve ISL le ai li ka play park chen khom nong thang ta pe ya sum seng khom an na poisa involvement khom an sang de wa chu chun mitam ta kan thoin thuron laka hi a trophy hi in khelna ting panga abik taken Hmar player hai promote nei mangni sin la ti chu advice chu tam hingai kom hi intinam sporting panga thunai tu hai kom la dorin ma ting pe career sim nai khoma mangin la ti chu no ma 80 tang khan Hmar Martyrs sai hi jing na dinga tho trophy mi ngai hlu ta hong nia phak sang pe ni na thil e ngai tu chop pe le ai upgrade pe ni na khan hmabak a tho dinga tama chung hai khom chu player promote na khom chun lamang pe ti ma ting pe Hmar Martyrs Day le inzawm ni sin la khom Hmar hai ngor promote tumna lungril put chu alom no le chmo tu chen na chu a try lo mo ma tu hin ai zona adota dingin feno kai ta Martyrs Day in ser hlaklen zama football tournament saikot khel mulai khel lakhe state level tin bukang he Manipur sarkar state in hriet pui na in bukaniam an no le martop hrit na le tha ati le ya martop in lungril beisei lungril taka beisei ne ya state level ti hian bukani hilai ching deuh lekin nang secretary ni nang in misuk thel pek thai dem Martyrs Day ding zama football tournament ei tho state level ei ti na sam kher he komtin hin a club team a thangnum he nong tam de wa state sung hai kom hin state nei tu hai kom nia sin la hang han le nam chin chiting chitang he thangno ma numa khare khan khub zawai num na le ya ai ti chuni taka sarkar in han pa taka hi state level tia mi approve pek le khat a han pa mi khat na chu chung na ana so kal na khom chung hran chung na ei tiang chun khub zawai num na le ya state level ei ti hai khom ania chu chun tu ta ei trophy hi
Churchampur District Sport Association hai le inzawm nia chun inzawm pui CDSA hai hi All Manipur Football Association hai amfa hai le inzawm ni no ka chu amfa hai chu All India Football Federation le inzawm nok pe ni le khan khanga inzawm tung pe in affiliate pe ni na khan state level ti hi aphu ve ta le in a ri le nikum hasakai to khan state level ti hi e hun pu te tana chun hmabak khom tiang chun state level le sarkar hi puya tho hi ei num tak zeta sarkar mi hi pui chun chung tinam mani approval ai nei chun chu funding hai khom sarkar tok damin a umei ringa chung hai khom chu hmabak hmalakna ding pe lungrila hai chuni dan chu state level ti nia chu state sarkar official taka ahung hrit puya state level ti amin book pe kan no chu thalem le beisei na mating pe la theina dinga ma topin anzom pui hai khom asul na chung no lai zinga state level an book tinani chumo to hin e zona adota fenok pe ta martyrs day le martyrs football tournament he pui thu le ursun takin en sermek ta hine ka pui thu le ursuna in ser pe khom ei la num khom renga uma miruk chu bulti ngai lo hulta en financial problem hai na sata ken omti hai rita chulein jom chun tu kum khom mipui ku ma tingai ti intina paisa atam no a som nga dolin umti hai abulting khanai rita hi mipui hai badol kher lawa thodan lampui dam ma tinga mabaka ailan serpe na dinga hin umdim hingne ka thalema ai thodan ding mipui hai them lawa thodan ding dam lampui thei rengam hi ngai tu mek jing le malak na chu asung la ei nei jinga amiruk chu tu chena tu re hin chu mipuya in dolel no hin chu sumhuna financial source fumfia takin nei le nei no Silong Hills Council kati Silong Hills Development Council ain tokin chairman damin hlawma zong choming sanjeu zewana chu andi khom fan hin lan dei big no chun mipui suk builowa thodan ding eitia hin amai tak chu tu ta in big na fe me Silong Hills Council hi sok pui thling ania chutaka abulai thilang khan budget a council fund no le council budget include ania chutaka tokin mission the ni chun chu mipuya dolum talawa mipui suk bui thak lawa in hoi taka organize dan le pui thu pe a thodan chu ahum pe ring mipui eva dol chu ai num ai hok talu le ai dolam no tina ni chumo tu mit mona ring chun funding thatak le no le sum na thatak le nei no le ya lo thei lawa mipuya ai na chin na lom le ya tam ani no a chu mipui ai ju pur reng reng tina ni chumo adot a fenok pe ta martyrs day le martyrs trophy ai mang nak me state level in bu kain to hin sarkara in thokin funding ti hi ahan parliament muai nei ta thakam ni state level e hun buk tanai thokin tu chena chu ahan parliament manipur sarkar to chun chu fund ei la hunwa ei tiang in mi thanemngai hai za le ngai hai pek na za la fe tum pe nia manipur hi tu hin sarkar tharin chelta ador khmela dor sinwa tu tai chi minister pa taklem chu in ma han social media hai kom khan ei issue ri tak mi le ei issue le zomin thila lo post ve ta khalai khan ju dor in la chu ei dor phuk thok karinga chu lein chu hai kom chu tu hin tu da tu mi tram bo kum hai kom na tram thar chel tu hai damin mi thar phu ju thar dam chu hai chu ei ju dor phuk chun chu i mani sarkar na ver zo ma thil le ju sul thi ma ju tho thi mani chun chu hmabak chu beisei yum tak ninga ti ka ringa chu i ju khil na ya don sap num ka ju nei zok cha ai chief minister thar en biren singin ai su khom ma ri tiang i ju tiang do chu ai su i ju ti tak chi ngang i su mani ai ni mar hai i su ai puina amani ano a sang miang zong ai i su tiang amani ching deu me ching lem me ti ni mi ju khil thai dim khalai gan khalai kha in ma khan ILP ti vel ram ti nei hang bui rak khan
Mizoram ting pangan chief minister khan khulaya state suma mi ama kham khan ramtin ILPT vel kha ngai tu be lo khan hi ting panga mi zone ha sa kai har sat na mi sam rak khan inglaya marhai su state suma mi khawm mi khat lawa hi ting pang Manipur su i lo hung khat ra kamana ti hai kha ahung sik langa chung taka official taka thol no si la hum MLA ni la ya mi na kha Facebook ka angzi kha ai Sri Lanka sa zo ne ai issue di jo Mizoram ai movement ti nang de ban chumo sin la lo mum khabel zikin don sin zom nok ka cha HMARTOB abul ting khan an chan dan hai e lo khil lang ta miruk chu HMARTOB ein thlang dan how to en sim rem dan ka ching takin e khil lang sa no hilai chung thu ve le mipui dingin chukhil lang thain la no ma HMARTOB hi office bearer le committee members ha hi in thlang amani an no le appoint to uma in sim rem amani ti hi vai zan hen chukhil lang thai ani chun chu lo ma de marin pui 8 assembly nei tum khan mar umnatin mani reason tina Martyrs Day hai nisil la hing hai hi aro pui thai ang taka in set nisil la ti khan resolution ei lo thla ka chong boken Manipur big takin tui thai area khop nisil la hi marin puin thlangwal hai SPCD ku da peka SPC hilai sunga village authority tin le nam sunga mi hlawngai pol tum hai ko khomin chu huna chun chairman vice chairman secretary assistant secretary finance treasurer hai mi puin thlangnan le ya chu takai thoka tu tha board masatak he marin pui he puina nu ya mi hi hung in tin tran ania chu tram khathi kum ni pe na sani som paruk le som ni pasari tu kum hi ke ni drama top kumana Martyrs Day zo nung ve la hin nung hai thia zo ni huna meeting hai kham ko vat nung ninga ta election hai ko ninga ta bul I tran lim lai cho la ni lein imagine constitution hai bylaw ti dim hinga hi si mala chung no in thlang dan hai chu lein ai tho dan pangai ang deu amasa election ni da ang village authority level a represent pani bai hung tirin namani anin thanti ti asunga anring thla khai hung tirin chung chun namin mipuin in thlangna khang kha ai nei no hoi ringa chungang bok chun ai fairing tu ta tram thara ding kom he tu ta HMARTOB in thlang dan how to in sim rem dan chu marin pui na no ya HPCD malak na in thangna nei lak ani ti na le chmo lo mom khopel le hi voizan thlangwal lan Famhoite ei ngen na hlom takel mi pompe kin HMARTOB ai oin hilai hin HMARTOB secretary ani na angin inpawlpuina hun ami hung bang puya lo mo mai tak zeta tu lai HMARTOB an bui that hun lai tak hung neta hun in tep tak karani sin la khom hun dit tak lein hoi takel ami mang pui lein focus journal mingin voizan in lom thui zu khrilani le voizana in pol thangna HMARTOB secretary le pol thangna chu ei hun ei lo mang zo ta tu hin nikuma Martyrs trophy in serdan thlang pui en na lo nei te Eiram ringlei arangan vainekin famtang ke nam pasal tha ka hun tha le lom lai ni hai tuyang ring umin kan la ei lim lai ni hai kha tinami in sangata su tinami chumo khuso takin ka hung tim ding chu ka va hei thak la bong bong che de o ai su ni anam sanai ko bu pe theiling kan le ko lo ka phir
Martyrs Day le inzawm thalai in kumpana le in hmorna ina ding beisei na le thalai hai in buotsai ina ding beisei sport item tam HMARTOB chun ahoy mata mipui le mituel khomine hon dinga ka dit chu ngai dan hawin chu no ngai tiu tho tam tu ni tu mai tiu chun ei nin ei tho bei no ding rem ru no ngai tiu mi varai chu no mi tei ma mi hu sem in ti tei na tei ma mo oi suna ei nin sera ei hin sin na mai kun ai anh đi ngang tham lam mo bị cắt lọc anh đi hai giờ thì mình khăn tham là đang tiếng anh đấy anh đi ngang hối sầu na anh đi cùng đến cái gì đấy nằm là đọc cùi đầu tiên chứ tôi đã chụp một chừng kỹ số bốn là về chăm đi cả in mình hàng quý lên in và hay vào điều nhưng hay empower in lâu hơn tất cả tập pasal hai thì các tin luôn chứ ngoài những tuổi mình khắp các hồi mà đó mình bây giờ bây giờ mình cần phải lâu các bên để tôi sẽ làm Gente ta sale dura, kapin puye, kadome